Informasi lainnya saudara, Festival Manggahan berlangsung di Filipina untuk merayakan Mangga Guimiras yang terkenal. Warga bisa makan mangga sepuasnya dan juga menikmati tarian kostum mangga di jalan utama. Acara tahunan ini dikenal juga sebagai Festival Mangga yang menyoroti warisan budaya, pertanian, dan kuliner Guimara. Dijuluki sebagai ibu kota mangga negara ini, Guimaras terkenal sebagai penghasil buah yang paling manis. Tahun lalu, pemerintah provinsi menyiapkan 20 ton mangga segar untuk acara makan sepuasnya di mana pengunjung dapat menikmati sajian tak terbatas. Festival tahun ini berlangsung dari tanggal 16 hingga 25 Mei. Menjanjikan perayaan meriah lainnya dari Mangga Guimaras yang terkenal di dunia. Kekayaan budaya dan industri pariwisata yang berkembang. Selain menikmati mangga, penduduk setempat dan pengunjung dapat mengambil bagian dalam berbagai kegiatan, termasuk kompetisi tari jalanan budaya, pameran dagang agrowisata, acara olahraga, festival musik, dan kompetisi budaya Manggahan. Selanjutnya kami ajak Anda ke Jerman. 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Lebah Sedunia. Pada Hari Lebah Sedunia, sekitar 400.000 lebah di sarang atap perkotaan di Cologne, Jerman sibuk bekerja membuat madu. Mereka tampak tidak menyadari ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup mereka. Ketua Asosiasi Peternak Lebah Cologne mengatakan sangat penting untuk melindungi lebah madu seperti yang ada di sarang atapnya dan spesies liar. Organisasinya telah menyiapkan kotak bersarang dengan harapan dapat membantu lebah soliter yang tidak membentuk sarang. Also grundsätzlich müssen wir uns über die Kulturbienen, sprich die Honigbienen, keine Sorgen machen. Da gibt es die Imker, die halt eben die Bienen versorgen und zusehen, dass sie überleben. Problematischer ist das mit den Wildbienen, weil fehlt häufig genug das richtige Habitat, also die richtige Wohnung und dann daneben auch direkt die richtige Pflanze, weil die müssen dicht beieinander stehen. Also 20, 30 Meter, 100 Meter, 200 Meter. Weiter fliegen solitär lebende Wildbienen nicht. Lebah dan penyerbuk lainnya telah menurun selama bertahun-tahun dan para ahli menyalahkan kombinasi faktor seperti insektisida, parasit, penyakit, perubahan iklim, dan kurangnya pasokan makanan yang beragam. Bagian penting dari makanan manusia berasal dari tanaman yang diserbuki oleh lebah, bukan hanya lebah madu, tetapi juga ratusan spesies lebah liar yang kurang dikenal. Banyak diantaranya yang terancam punah. Wir müssen uns viel mehr um die Natur kümmern. Also wir sind viel zu naturfern geworden, vor allen Dingen in den Städten. Und wir müssen uns halt eben insbesondere um die Wildbienen kümmern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Die sind halt vielfältig bedroht. Jetzt durch die invasive Art asiatischer Hornisse zum Beispiel, aber halt eben auch durch fehlende Habitate, fehlende Blumen, Blühwiesen, Blumen und den richtigen Boden, in dem die meisten solitär lebenden Wildbienen halt letztendlich auch wohnen. Pada tahun 2018, Majelis Umum PBB mensponsori Hari Lebah Sedunia pertama untuk menarik perhatian pada penderitaan lebah. Tanggal 20 Mei dipilih sebagai Hari Lebah Sedunia bertepatan dengan hari lahir seorang pelopor teknik pemeliharaan lebah modern pada abad ke-18 di negara asalnya Slovenia. Di Jerman, lebah memberikan kontribusi sebesar 2 miliar euro atau 2,3 miliar dolar Amerika dalam bentuk keuntungan ekonomi. Mereka berperan penting dalam penyerbukan ladang di musim semi. Dan informasi usai jeda saudara, Pulau Yerusel di Kabupaten Sorong, Papua Barat memiliki keindahan alam memukau bagi siapapun yang mengunjunginya. Pantai pasir putih dan lautnya yang jernih menjadi daya tarik Pulau Yerusel. Program kuliner Kompas TV Cerita Rasa berhasil meraih penghargaan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai program pendukung edukasi halal lifestyle pada Syiar Ramadan 2025. Informasinya akan hadir usai jeda.